Teško i sporo nailazilo je neko hladno i tužno proljeće. Sve više ljudi iz sela kretalo je u vojsku, u rezervu. Svakodnevno se govorilo o ratu koji se sve više rasplamsava i primiče našoj zemlji. Početkom aprila otišao je u vojsku i Nikoletina Bursać. Prolazeći pored škole, šiban susnježicom, on je domahnuo oproštajni pozdrav Jovančetu i stricu koji su stajali na vratima i neveselo zabrundao. Dječaci, ide Niđo u rat. Ako se ne vratim, pripazite moju staru mater, drva joj donesite. Hoćemo! Dočekaše u glas oba đaka, a krupni rezervista, mokar i poguren, zamačen iz put. Jovanče tiho reče: treba obići strina Mariju. Sjećaš li se kako nas je Nikoletina jesenas branio kad je zauzet naš logor? Još istog dana, u povratku iz škole, njih dvojica nakupiše u Prokinu gaju po breme suvaraka i otklipsaše do Nikoline kuće. Otkud vi tako iznenada? Začudi se stara Marija. Pošao Nikoletina u vojsku i rekao nam da te pripazimo i drva ti donesemo. Starica se osmijehnu kroz navrele suze i pokaza im rukom ogromnu kameru drva naslaganu pored hambara. Ne brinite, djeco, vidite koliko mi je toga Niđo dovukao. Ipak je uzela njihova dva lijepo uvezana bremena i složila ih pod kukuruzanu. Ovo ću da čuvam za uspomenu na vas dvojicu. Dođe li nekad kakva nevolja, znaću da imam na koga da se oslonim. Opet je stao da prominja snijeg, a dvojici dječaka danas to nije ništa smetalo. Vraćali su se kući veseli, rumeni i zadovoljni. Ej, pa mi smo sad kao neki odrasli ljudi, prenu se stric. Zamjenjujemo Nikoletinu. Tako je, sad se strina Marija na nas oslanja, potvrdi Jovanče. Zamisli, ona samo zovne, a mi uprtimo svaki po breme drva koliko ono Nikolino, pa pred njezinu kuću. Da sad sretnemo učitelja Papriku, podviknu stric. Hej, kazali bismo, mi smo već pravi pravcati domaćini, brinemo se o jednoj kući u selu. O pravoj pravcatoj kući. Da nam je samo još po jedna lula, priželjkivao je stric. Onda bismo izgledali baš kao neke odrasle brkonje kad pođu na sabor. Sutradan je stric u razredu krišom ispod klupe pokazao Jovančetu nekakvu staru nagorjelu luletinu. Evo je, smotao sam onu staru od djeda Alekse. A puši li? Slabo, prošupljena je, šapnu stric. Podaj mačku da ti je popravi i okuje žutim limom, posavjetova ga Jovanče. Mačak objeručke prihvati stričevu porudžbinu jer se već i od ranije petljao sa seoskim starčinama i njihovim luletinama od gline, drveta, morske pjene, porculana, metala i bog te pita čega još. Bilo ih je čak i od izdubljena krompira, ali te se već nisu dale popraviti. Nisu bile čak ni za jelo, jer krompir, tako pečen od pušenja, strašno je zaudarao na duvan. Istoriju sa lulom iznenada je prekinuo jedan događaj zbog koga se zaboravljaju i mnogo krupnije stvari nego što je jedna stara, progorjela lula. Jednog dana, dok su veseli dječaci upravo bili na putu za školu, išli su na nedjeljni izlet, nebo nad njihovim glavama odjednom poče da bruji kao uznemirena pčelinja košnica. Taj neobičan zvuk brzo se pojačavao i uskoro se pretvori u snažno metalno zvrjanje od koga zatreperi čitav kraj. Dječaci se počeše zgledati ispunjeni čudnim nemirom. Šta je ono? Ote se prvo Nikolici. Svi su u strahu pretraživali očima upola na oblačeno nebo. Avioni! Eno ih! Uzviknu Jovanče. Preko plave oaze vedrine u guščijem poretku žurno proletješe 3 grupe krilatica i ponovo uroniše u oblake. Avioni! Avioni! Začu se s njive nečija vika.
Iako nisu znali čiji su avioni, dječake spopadne neobična zebnja i nemir. Gubeći dah, požuriše u pravcu škole. Odjednom, negdje u daljini, odjeknu potmula tutnjava od koje zadrhta zemlja. Jovanče se sjeti nedavnog susreta sa Nikoletinom i nehotice izusti. Rat. Pred školom je stajala učiteljica Lana, isto tako uznemirena. Čas je razgledala nebo, a čas osluškivala muklo grominjanje iz daljine. Šta je ono? Ispitivali su đaci zbijajući se oko nje. Ne znam, djeco. Jutros, prvi put, učiteljica im evo odgovara da nešto ne zna i to učenike još više uznemiri. Nebo se ponovo ispuni hukom. Prolazili su novi avioni. Gospojice Lano, je li to rat? Ne znam, djeco. Dok su se đaci zbijali u gomile po dvorištu i uzbuđeno ćućorili, Lana je u svom stanu nervozno okretala dugme na radioaparatu i saginjala glavu da bolje čuje. Poslije kratkog vremena ona se pojavi među djecom, tiha kao mjesečar, blijeda i bijelih usana. Djeco, počeo je rat. Jutros je Beograd bombardovan. Svi se zbiše u gomilu pred njom, a ona ih još jednom sviju redom pogleda i ponovi im još jednom, opširno i razgovjetno, kao da im objašnjava najnoviju lekciju iz istorije. Djeco, jutros je počeo rat. Nijemci su napali našu zemlju. Tukli su Beograd avionima. Pokušala je najzad tužno i s naporom da se osmijehne na svoje zamukle učenike. Đaci, nema danas ništa od naše nedjeljne šetnje. Idite kućama i kažite da je rat počeo.